paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada akong dito igit ti karayan. Inak man iji surong. Ay! Ha! Ay, sus. Agdigdigos na itna. Ay, da kayo mo't gayam dayta, Kapitan. Kwa. Wen, sa nabalay, taadan asawak. Jak mo't nakita ti lalabas yo, Kapitan. Uray siyak. Saan ka nakita? Ipapanan nyo ka day. Tanasapa kayo mo't. Ay, inak man kita ti ramak iji surong. Ay, kasta ka day, Kapitan. Mala, labsan ka pa dito, idna. Kaya't yung asawan, masapsapan ni Idna amapan iji karayan? Ay, uwin. Panagkunak ka mga alas 4 iti. Parbangon. Sana nagungat ka da kayo, hindi nakita niya, Wangkay. Kasano nga agungat? Saan ba't nga isuti gagarak? Ay, wala niya. Naira nala alimabasak. Ay, sa dino ka di abanda, Angkay? Jay, agure ka. Tapay nga ibagakin ka ngay. Ha? Ay, awan, Angkay. Ay. Sika Adamot lang na alamas, Inteng. Ay, ada. Ada basit. Ala, erwar mo nga ruden Ada mo't igat. Karpa. Siyak tunti makamu. Aglutaw. Ala, tainakman pa ka nun dagiti baboy ko. Adupay ko matiin nyawit ko inikak ni Kwaraw. Ha? Naranaak nga main. Kasimit no awan siya dana. Ay katuwan Inteng. Ay na, mababain akon ka ni Kapitan, tatabadong. Pagbainam kumangay, kahit adamot asawa na ni Parinteng. Kwa? Saan mo't abay sa abaraw? Uray pa'y, tata. Talaga ang makariknak, itibain. Uray tawan mo't nakurangan kin ka, Idna. Ha? Nakita nakalaang may ni Parinteng. Sa bagay matkit di, tatabadong. Apay nga minta di ka naglamang adagas. Jakmat nga rod nadlaw ti kaadan ni Kapitan, tatabadong. Sa bagay, awan mo't paglamang nga may karayan. Ay, naku na yun, tata. Inton maminsan, day tanton rupam, ti lamang mau, Idna. Ha? Nanakwanang, gumatangak man iti shampoo kan sabon. Mapan ka manen inton parbangon ija igid ti karayan, Edna. Kapilitan na kasta, nana. Apay nga minapagaayat mo ti mapan agdigos ijay. Kayat ko ijay. Tanapudot basit ti danom no parbangon. Sa bagay, no iso ti nakairwa, ma'am, apapanan. Nana, mayat ti agdigos ijay, no kasjay aparbangon. Kwaraw, nakitam jay balasang nga agnagan iti Edna. Ha? Tay balasang ngay ang nagbakasyon di tabalay ti kalugaran tayaw. Ni Idna, tay kaanakan ni Mang Tasya, Wen, ingka ka armon, tabarang maigasat mo. Kinapudno na. Agayata kini Idna na natuyang. Lagayam. Anya pa'y laang nga ruti kukuam. Mabaina ka mangaram kan kuana. Ang mga no bastuden naklang. Anya? Ay, dokasta, ada panagayat mo kini Edna. Ibaga mo na. Mabaina ka mang ibaga, Angkay. Kasano ngay ang makaasawa ka nga raw. Ay, agpatingga kalatan iti arem mata. Bain baga. Ay, awan na. bayan niya. Tay turturod kunto nga ibaga into na dagundaway ka. Ay, di ka kapoy-kapoy tapno di nakaunaan. Ay, sus. Anya? Ete mo kamen kit ada pa'y dua abaraw nga agar arem kini Edna. Kasta ka day? Wen! Ay, adu ti agar arem iso apartakam ti agarem. kuna niyang kalinteng. Partakak kano ti mangibaga iti ayat kao. Kinid na? Kasta ka day, Kwaraw? Kasta nga raw. Ang amjak amuno kasanok nga ibaga. Anya? Da kayo ngay. Da ka di amuyaw.
Ay na, dipindi mo dayta akin ni Idna. Numaalam ti pinartakan, wenno saan. Ha? Ang no kayat mau, padasam kasurutin iji karayan. Anya? Mayat ijay, taduduwa kayaw. Ibagam nga gayat kakingkwa na. Ay, mayat nga ta dayta. Di nakto nga takaguran ni Idna. Apay kumagurain na kanay, kit nasayaan mo ti ibagam. Sa bagay, husto kayaw, tataba daw. May sa bulan lang, ti pa nagbakasyon ko dito barangay Kabildatan. Kasta ka din na. Wan, nana Toyang. Ay, ungayam. Imay ka din ni Kwarog dita, Ni Manong Kwarog ko na yun, nana? Wan, awan ka di pa'y timbagbaganakan ka. Saan kayo amaawatan, Awan pa'y ngarod. Ano kasta? Ha? Basta urayom ni Kwarog, tada ka no ibaganakan ka. Anya ngay kanot ibagana kanyak, nana Toyang. Ay, kat urayom taiso timang ibagakan ka, Edna. Ha? Ay, narigat noon una akit din ni Kwarog amang ibaga. Angkay, aglangan nakapailang agrunda inton rabi Ay, apay nga aglangan ka nga agronda. Dangamin na patag nga ramida kita rabi Anya dayta? Ang tapapanakinton parbangaon. Iso ang masapa kita maturaw. Sa dino ngay? Masapol ka di pa nga ibaga kada kaya? Sige. Bahala ikaw. Thank you, Angkay. Parbangon na nagtarao kang dagiti manawk. Ay, urayak ni Idna litaw Ha? Ni Idna. Anday ta. Lumabas ay. Sige lang, Idna. Umuna ka ije karayan, tasurutan ka. Ading Idna. Manong Kwarog? Ay, kuwaid na. Agayatakan ka. Ay, kuwab. Pangasay. Anya? Idna! Ay, pangasim ko nga, Idna. Ading ka. Awan ka sa panggapukan ka. Anya? Adalang kayat ko nga ibagakan ka, ading. Ay, saan? Panawan nak dito'y Manong Kwarog. Ha? Ay, sige. Agawid ako natin. Pangasim. Hindi ka agriyaw ditaw. Naimbagtan na ranaan kayo dito, Kapitan. Ay, apay aya Edna. Ningamin Manong Kwarog. Sinurot na kidya karayan. Anya! Anya nga iti inaramin nakin ka. Awan matkit de, Kapitan. Ibagak kada kayo. Tapno dinan ulitan. Anya? Iti kanito nga ulitan na pa'y timang surot kanyak iti karayan. Talaga nga idarumkon. Ha? Bastos kit niya. Masurunak. Bay, ta kasaritak tuman ni Kwarog. Mangibabain tayo ta. Ay, piman bait akwaraw, akala ka ni Palinteng. Nagkuna ngamin mo't nga isurum ni Kwaraw. Di ko na, kit kong kunaklaang mo da. Ang mimpay-payso na magayam. Ay, tilar aramidam. Pinartakan ka no maghaminti ko na ni Palinteng kinkwada. Anya? Iso na jay, pinartakan mo tin ni Kwaraw. Ay, maday kinsurum ba daw? Awanan na. Kasanupay itan ni Kwaraw. Ay, katagbabaak to na. Parikot ko pa'y dayta. Pwede mo siguro nga awan dakas apanggap kanyak ni Manong Kwarog. Kasta ngamin unay abuteng ko idi. Kagawad ko anang. Enton maminsan, likli kamaon ti mapanagdigos iji karayan na siksikalang. Nang runa no kasta parbangawn. Wen kagawad. Talaga nga aramidak dayta. Nadidigra akon. Likli kamonte ag may sa amapan iji karayan ngagdigos.
Ay, di mo amaw no at dapay dakdakas na mapasamakan ka. Wen, kagawad ko nang. Babae ka. Katawan kas ti agan anad ka. Wen, kagawad. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mamati akmat, anasaya at ipanggap ni Kwarog kan ka. Day talaang tarong time. Kasano adida ibaga abastos ka? Ay na, tilar aramidem ngamin. Kuwang, Kyle. Ay nagkunang ngamin asinurot mo ni Edna ije karayan ngay. Yay. Di tama tinsuro kanyak ni tata ba daw? Ay isumot lagayam. Ay salbag da ije apari ba dong? Yawanin ang Kyle. Kaguran ako ni ating Edna. Maalam Loko kan tumo ngamin. Ay na nakababain no istoryaan ni Edna ijay lugar dati amin. Hay, isungarod akayat ko ang maurnos ti amin sakbay ti panagsubli ni Edna ijay lugar da. Wen masapul ang madalusan ti amin. Ang Kyle. Kanya ti aramida. Ay, di mo ulitin ati inaramid mo ka ni Edna. Unang Kyle. Agpapanpay iti ure asinaw. Di mo ulitin tikas jay. Unang Kyle. Inton maminsan, ilugar mo, ti panagaran mo. Unang Kyle. Saan ati ila pagar-armam? Uray igid ti karayan, wano tengat karayan. Agarem ka. Day, apay akasurunnak mo tingay, pare. Ti lang amin isursurum ka ni Kwarog. Anya, kinutultulungak to, pay nga agarem, pare. Kasta aya ti tulong. Ha? Ay pangaasim ta sardeng am tikas jay nga aramid mo. Tila isursurum iti ka anakak. Kas kalamang bubwisit Nya Ay no agisuro ka atay nasayaat. Ay saan napalpak? Ay, sorry pare. Aklo nag-asakti ng ibagaking kwana. Ang angaw ko laeng. Mimpay-payso na magayam. Jakton ulitin, pare. Amok amasuron ka pa'y lang ka ni Kwarog, Edna. Ay talaga, kapitan. Imay kami ka ni Kwarog. Tapno dumawat iti dispensar. Dispensaran na kumaading Edna. Napudno kakadimot lang iti kastang ibagbagam, manong Kwarog. Una ding. Ikaray. Jakton ulitin ti inaramid ka. Sige. Palabsak ti panang surot mo kanyak ijay karayan. Ay na, agyaman na ka ding. Nasaya ta nagtungpal lang iti nasaya at ti amen. Di kay agdanag, kapitan. Man nakaawat akmot kat. Ay wun Mamarbangon ko mapan agaram. Ay mapan kumamit mangibaga iti ayat naken ka. Ang sayang ta saan mo't gayam nga effective ti naramid ni Kwarog. Yaman naktadda kayo ang Kyle. Kaguran akuman ni Edna iti agnanayawn. Di mo tumot pampanunutan nga umon at ti aramid. Anya nga ita. Huwag nga raw. Agbabawi ka talaga. Amum to ti aramidam inton maminsan. Unang Kyle. Laglagi po ka anakan. No agarem ka ni Edna. Saan akong kumpormi? Agdiritso ka iti balay daa. Naawatam. Nawata kang Kyle. Very good. Ewan kas iti legal ti panangaram mo iti balasang. Matong palang Kyle. Di mo ibabain ti pulita ya. Ay na, Kwarog! Napaay ka manen. Da kayo mo't tatabadong ti kumalaang nasaya at ti isuryo. Tapno awan to ti rumswa apariko. Ala, Kwarog, di ka kumamaupay. Tatay ko na dangarudan iti English. Try and try until you succeed. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Liasya Tumlig. Ken iti direksyon,
Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.